कैसे हैं आप सभी लोग। आज था संडे तो हम आए प्रकृति को देखने। कितना खूबसूरत है प्रकृति, कितनी हरी भरी है। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए हमने कैसे एंजॉय किया। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए आपको कैसा लगा वीडियो में कोई मिस्टेक है या फिर और आदि जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए। तो वीडियो एंजॉय कीजिए। इस समय आप सोच रहे होंगे कि हमारी जर्नी खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बोरिंग पार्ट नहीं दिखाएंगे। हाँ, हमारी जर्नी तो ख़राब हो गई, बहुत घंटों तक रुकना पड़ा, पर आपको वो पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखिए ट्रैफिक में फंसे हुए कुछ सीन्स। Why are we still here? মা আহিছে এইফালে অঁ দেউতা অহা নাই নহয় এইফালে দেউতা গাড়ী চলাই আছে। মই সৰু বাচ্চা, ককা বেছি বয়সস্থ আৰু মই মাৰ ভৰিটো নাই। কোন বাচিলে? আপুনি যাব। চাই আহিবলৈ কৈছে কিহৰ কাৰণে ভিৰ বদমাছি বাচ্চা হৈ যায় এতিয়া এইটো সময়ত সি আকৌ বাচ্চা। এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখিছে দেউতা? जैसा कि आपको मैंने बोला था, आपको बोरिंग पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। अभी हम लोगों ने ट्रैफिक स्किप कर लिए, आप आगे का पार्ट एंजॉय कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
এইজোপা এজাৰ নকয় জানো কোনজোপা এইজোপা এইজোপা নহয় এজাৰ বুলি কৈছে কি আছে কৃষ্ণচূড়া এই এজাৰ কৃষ্ণচূড়া এজাৰটো এই হেৰি নাছিলে জানো এজাৰ এইজোপা এই পাৰ্পল ফুলিছে যে এইজোপা এইজোপা এজাৰ ঠিক ঠিক গণ্ডগোল হৈ আছে গৰুৱে ৰাস্তা নিদিয়ে তাকেতো সেই গোবৰ্ধনৰ ওচৰৰ এই দলংখন পামগৈ আৰু অলপ দূৰ যোৱাৰ সেই যে দলংখন যে দলংখন এইখন কি নদীখন আছে যে সেইফালৰ পৰা আহে কপিলি বুলিয়ে নে কয় ইয়াত আহি পেলাই নগাঁৱৰ কপিলিখন নহয় এখন ইয়াতো কিবা তেনেকুৱাই নাম এটা ট্ৰেইনখন গৈ আছে কি পালে দাদা পাচল পালে নে কিবা দাংবডি আকৌ গাড়ীত উঠো আমি কি কৰি আছে আমাৰ আইতাই মাংস বনাব আমাৰ চেফ মাংস বনোৱা চেফ এয়া আমাৰ এইটো কেৰাহীৰ ভিতৰত মাংস বনি আছে আমাৰ একবাৰ উঠাই পেলাই চাওঁ কি কিনিছে এয়া দেখিব পাৰিছে নহয় দেখিছে নহয় কি মাংস আলু আৰু জোল খাবলৈ বঢ়িয়া হ'ব ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিছোঁ মাংস ভাত খাই পেলাই শুমগৈ